Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagam nagpailinged itinagan a Marina, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunada abaketa kon iti edad ko atalupulo, nga awan pa'y asawak. Ipapaay ko ngamin ti amin nga oras kan panawin ko iti panagisuro. Adamot na anos nga agar-aram kanyak, ni Artemio. Ngem gapu taawan apulos mariknak a panagayat kan kuana, binasted ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mapana ko nagisuro nanang, aldawan. Nagsarita kayo kade kini ading mo. Taapay manan. Kasapulan na kanu ti kwarta. Pautanga mun tawan igatang na tigatas di anak na asingin. Ay, isumat lagayam nga awag kanyak. Diyak na sungbatan, taado ter aramida. Naibaga na kanyak, hindi may dito'y balay di kalman nga awan ka. Mabain siguro ang mangibagakin ka Sige, mangtedak iti igatang na itigatas. Mano kano ayati kasapulan na, nanang. Pare Artemio, anta ka di or-orayam dito'y paradaan? Ni ma'am. Nilove ko na mo na. Ha? Si Kaman. Ang mga nunapanan ni Eskwelaan. Jakmat na siputan. Itayak pa dito'y paradaan. No kasta, umay pailaan. Ingkaki di tulungan. Dajay. Ha? Kaslado ti bagbagkatan na. Ay, nagpaso. Kaasimat. Sige tayo tulungan. Okay. Good morning, ma'am. Tulungan kan kadagiti awit mo. Bigbigat? Si kamanan tinakitak? Saan ka kadin nga agungat? Ala, ipasublat mon kanya kung dagiti awit mo. Agpara ako niti pagluganak. Ako ma'am. Itay pa nga agur-uray jay tricycle ko kan ka. Itulod kan ija eskulaan. Artemio, parta kamot at agpataray tani maladaw akon. Ininayadak ma'am. Tadyak kayat amaparsyakan kay tipitak. Ni, nagtudo idirabi. Maladaw ako nakngarudan. Sige ma'am, parta kak ngarudan. Ay, naglogan akla kumaniti sa bali. Nagbuntog kang agpataray. Naladaw kita. Wen nga ron, apay ang naladaw ka? Kasano, nagrigat mat nga minti aguray iti pagluganan. Imbagkan ka tasaan ka amaladladaw. Addan samot ar-arkilaw. Ay, awan. Nagnginan ngay no agar kila ka kanayon. Kay, apay ngay asaan ka amaladladaw. Kanayon ka di nga damang itultulod kan ka? Adamat sukik apagluganan Manungay tibay bayad mo iti dayja at tricycle amang itultulod kan ka? Awan. Libre? Nagswerte ka mo tan. Kat no dagiti daddo mo a driver. Kababaan ti duwag gasot asingirda. No agitulod da dito iskwilaan. Taadayo ka no ditoy. Umay kayo ilutuan iti kaninyo kaninanang. Tamok nga 1 oras yung agluto. Ay, nagsayaatan ngay no kasta. Wen uray isulat ti maitulong ko kada kayo. Nangrunaken ka manang, tado ti naitultulong mo kanya. Ay, katuan agasamat ngay. Linawasak amang tad iti kwarta nga igatang mo iti gatas kandaya par dagita anak mo asingin. Anong sanak pay lang amanang, tas ikalaang mat ti single, kan ano ti kwarta na. Ay, wan gaya manang. Amom, ginatang ni Manong Artemio jay daga nga ilaklako ti kaaruba mi. Ni, apay ngay bagbagam day ta kanyak. Anya ko matibibiyang ko, oray man pa'y gatangan na amin adaga. Ni Manang talaga, makapakatawa ka mat. Anya ayati saan mo apangayatan ka ni Artemio kat nagbaknang. Nalawa pa'y ti dagana. Jack Corsonada, period. Apay ay masapul adamagang pa'y laang no apay. Idi pa'y kumaasinong batak no talaga akayat ko. Tunggal lumabasak ijabalay na. Kanayon na kaadamagan. Pakumustaan ka kano? Pakumusta. Uso ay iti kasta itapanawan.
Kunana, asaan na ka nung amo ti ag cellphone. Iso apa kumustaan kalatan. Ay, husto man na daytan. Agluto ka kit din. Saan mo apir dyan ti aldaw ko? Dudwata manin dito'y balay, Marina. Apay ayan no dudwata nanang. Ngamen, nagawi dun jay adem, imay natalain lutuan. Kaya nakaululimok manin ti aglawlaw. Nasaysaya at ti kastoy. Tapno makakonsentrate ak nga agaramid iti lesson plan ko. Sapay na nayunan ti subject nga isursuro. Kaya't naasawan, awanan ti panawon mong aglangay. Ay, anyang aglang ay. Kasapulan nga agtrabaho ak nanang. Amom anak, ti pampanunutok ket 30 mong, ngamawan pa asawam. Naaklon ko nga agbaketak abalasang. Apay ayaday ta ti pakasikuran nyo. Kat, asino ngayon ti mangkadwaken ka numataya kon? Panagkunam, maasikaso na kaday takabsat mo, no bakit kanton kat adamot bukod na pamilya? Ay nananang, adayo pa'y amapasamak dayta. Panunutem, anak ko. Narigat ti agbyag ngagmaymaysa. Marina, disturbuan ka man, Bit. Oh, anya dayta. Total, break time mat. Kat agmay mahisa ka dito yung room mo. Maya tapagsaritaan ta dayto ay. Anya aya dayta. Single ka ngamin. Isuan na panunod ko. Ada ngamin namamok iti online nga agkasapulan iti partner wenno jowa. Amumutan love life ako nada. Ay na, sa anak na agbirbirok iti love life. Padasam lang Kachat mo lang mat. Kat numayat, ay di mabalin kayong agkita. Kitaam kanyak Dito'y online ko anam-am mo dya partner ko ita. Kasta ka di? Wan. Kadamon, iso ti mangmangtad iti kwarta. Iso nga rod nakagatang akon iti house and lot ijay sentro. Adto iti account na. Awan dakas na no padasam. Kachat mo. Barok, itay pa yan nakasangpot ni Marina. Ha? Ay, kunak, ano saan pa anak awid, nana? Sukunak ko man iti eskwelaan. Ay, kaumunag ka pa'y ata, agkape ka biit. Ay, saan nana? Tani, napigsapay lang ti tudo. Barok, agyaman na kiti panangisakit mo iti anak ko Awanan yaman na, nana. O sige, mapanakon. Ewan, Barok. Marina, kapampanaw ni Artemio. Apay nga imay, nanang. Damdamagan na nga ron no nakaawid ka, tasukunan na ka kumadya pagadalan. Anya aya ti problema na, no sa anak pa'y anak kaawid. Ne, apay nga agungot ka nga isaksakit na kalaang madya tao. Nagkulit nga rod, nanang. Binasted ko lang nga rodon iti mano adaras, agsubli-subli pa'y laeng. Kasta at talaga ti lalaki anapudno nga agayat. Diyak nga rod kayat. Uray pa isulaangan tinabatbati a lalaki dito'y lubong. Talaga asaan ko akaya. O anya, nagchat kayon ija iretretok kan ka? Psst, ako lima ka. Naskan asaan ang maamwan ti asino man. Kat, ano kumangay no maamuan da? Sika talaga. Wen, agchat-chat kamin. Kunak tupay kan ka. Kat, anyanghay, adamot la ka di basit akilig amariknam? Si kakit di man. Ay, ang mga no isuday tanti ka forever mo. So nga, ituloy mo laan. Manang Marina, adamot ka nun ka-chat mo. Nagkunakan ka? Ni nanang man. Ada ka numang mangag na kain-inawag mo. Awan. Ay na, tila is-istoryaan na. Apay ko mga ilibak mo, manang. Nasayat kit di atap no makaasawa kan. Ay na, saan man aday taabanag ti pagtungtungan ta? Aywan gayam. Umay kayo ilabaan ka ni nanang. Amok. Awan manan igatang mo iti gatas kandaya per dagiti anak mo. Iso nga adda ka man dito'y balayan.
Ni manang mat, agtrabaho akmat, jak mat dawatan di itad mo. Sige, aglaba ka nga rod. Taado at talaga tinaurnong amurang mi kan ni nanang. Aywan, nalabsak man ang gayam ni Manong Artemio di tabalay na. Apay, aya nga isumanon ti ibagbagam. Pakpakumustaan na kalaang mat Idandanon ko laang mat di bagbagana. Ay, makaumapay kit din. Sa bagay no adamat ten kachat-chat mon. Talagang awanan namnaman ni Manong Artemio. Marina, kumusta kayon nga iti kachat-chat mo? Nag-propose ka din? Ay na, kanayon kami nga agchat-chat. Umawag no dak iji balay. Oh, kat, anya ngay mo ti pagsarsaritaan nyo? Kat amumatlatan Nag-propose ka din? Dandanin. Ay na, nabiro ka mo ti soulmate mo. Kat, ibagam ang agkita kayo. Naskan abisitaan na ka ditoy. Ibagbagak nga roday takan kwan Naskan lang tapno maam-am mom kan makitam iti personal. Panunutam ana imbag. Imbes asyak ti kalanglangan mo amangan iti turo-turo wano ordinary a kantin. Isunton. Mangan kayon ton iti social a restaurant. Subuan na kanto. Ay, nag-sweet si ka. Nanang, ayan ni Manang Marina. Adda ijerwar itaypay. Adamot kasarsarita na iti cellphone na. Ison samot daytan dya ibagbagam a boyfriend na nanang. Ijak amo tasan namot nga istoryaan. Adamat la love life ni Manang kon. Ay asino nga tamo ngay day ta kasarsarita na. Aguray tayo ananang, tayam amuna kada tayo. Anya ti aramidan nyo di tasalas. Ay, awan Manang Marina, pagtungtungtungan da ka kaninanang. Taapay manan. Damdamagan ni ading mo, no kaanom nga iyam-am mo, day tamang parparagsak ti aldaw mo. Saan pa'y nga ita? Ay kat ibagam mamatinagan na, tauray nagan pa'y laang mati amumi. Marina, umaykan. Intaag lunch di school canteen. Ay, sa anak nga umay. Si kalaangan. Ha? Mangan kang agmay-may sa diti classroom mo? Wan, dituyak laangan. Intakit din. Tapag saritaan tati may papan iti kachat mo. No kasano kayon? Sige. Next time tulangan. Enjoy your lunch. Panawan kan ha. Sige. Ay. Hello? Manang Marina, naskanyagawit kan. Adapay klasik. Apay aya. Ni Nanang, nawanan iti puot. Intaray ko dito yung ospital. Naskan nga umay ka, Dagos. Anya? Makipaglading itak, Marina. Agyaman nak, Artemio. Naklaatang narod. Kinasaritak la di na minsan ni Nanang mo. Ang nadamag ko na tay gayaman. Naatake iti puso ni Nanang. Kasta talaga ti biyag, Marina. Ang anyaman ti mapaspasamak. At daaklat ta dito'y para kan ka. Makabiro ka man iti ayatam. At daaklat ta dito'y agayim mo. Nakadamagam nga adan nabirukak nga ayat. Isumot ti mangmangag ko nga istorya dito lugar tayo. Amumatan ti chismis. Anya pa'y timang mangag mo. Naskan ka di pa'y nga ibagakan ka. Amok. Nasakit dagiti istoryaan da, maipapankan ka. Nabiktima ak, Artemio. Kunak lupod no day jay akachachat ko. Iskamor mat gayam. Katga po iti panagtalag ko. Apagbiit lang ang anaala na ti amin akarga di bank account ko. Saan mo kuman aparigatan pa'y day tabagim?
Diyak kayat ang makikita ka, agladladingit. Nang runa ita, tapi mo sayan ni nanang mo. Hanya dinadamag ko ang nabiktima iti scam ni Ma'am Marina? Amin ka no akarga di bangko na. Ay, unay madaytan. Wan nga rod. Maasyanak kan kwa na, pare. Dakas paikid din dagiti agwarwaras adamag dito lugar tayo. No kaano pa'y matabimbag at isupay matipan nakabiktima na iti scam. Maestra pa'y mat nga rod. Di na nagpampanuno tayo. Hala, huston pare. Saan ta napagsaritaan pa ni Ma'am Marina? Masaksakitan ang kadagita amang mangag ko. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. Adda ka matgayam dita, Ma'am Marina. Adda ka di pa panam? Itulod ka na. Sige man. Sige pa nga rod pare Panawan da ka dito paradaan. Uy, andan sakit kaya't asawan ti panagkuyog yo pare Artemio. Ay, di naklipatan Amumon ti kayat ko asawi. Naamiris ko apudno nga ay ayatin nak ni Artemio, Mr. Lonely. Iso nga inaklon ko ti ayat na. Itilaksid, dagiti adu. Nagdalanak iti biyag, dinak binaybayan. Tuy pagayam mo, Marina. Marina pagayam ko, agyaman ak iti dayto apakasaritaam. Ala, sapay la ko ma. Tagtultuloy ti ragsakyo adwa. Ket nagasat ka, tani Artemio ti pinilim. Makunak, asaan ka nagbidot, anang pili kankwana. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marina, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.